ama-defender o-CM bawakha ngaphandle kwe-18 area, then apolisi bawakha nomfukeng bakha ngaphakathi lapha. No. Nalela i-right back lokhujana ye-Pirates iyafike yakha lapha iphinde yalibala ukuthi i-defender yabo. So bebegadla kosho ukuthi it be defendile AmaZulu lapha nomthetho sebenze overtime ya no Hanamo ukholo captain basebenze i-overtime kakhulu lapha ngoba bebengena uMeremi i-delivery yaMoremi the only time eyenza ukuthi iBhakaniya ilikore goal first half nge-counter attack nani kuphaselana azange ba break through cause laphana uHanmo bebevalile lapha nomthetho yabo. So i-square ball ama-delivery ama-cross iyona esebenzile ukuze kukhale igoli nakhona futhi kuhead umuntu akungacatshanga ukuthi umuntu I think igoli lakhe lokuqala lekhanda yabo. What a nice goal uliphumile ngicabanga ukuthi ulishayile ama-defenders anga anticipate ukuthi le bhola lizolendaphi waphuma yena elibona le bhola lize la hlangane nalo khona nekhanda and bengena choice. He's smart. Yeah, bengena choice ukuthi alibhala belithola ilokhujana AmaZulu ibhola mabehamba nalo Hanamo babe nenkinga yokuphaselana sebedlulile